Amazina yanjye nitwa Mbosera Roger. Ikaze TV 450. Ndi kumwe n'abakobwa hano babiri beza kandi mureba. Uyu ni umwanya wa casting. Iyo umuntu nigerageza cyangwa isuzuma ribaho mu gihe umuntu abasha cyangwa se umuntu ashaka kureba impano z'abantu cyangwa se imikorere y'abantu. Hanyuma rero kugira ngo ugire icyo uheraho nuko uhera, kugira ngo ugire icyo ukora nuko uhera ku cyo ufite. Reka tubahere kugira ngo tubashe kumenya neza imikinire yanyu, nubwo kandi umwe muri bo yari umwakera ariko utarakoze casting. Ubagiye kumbaza ati mbese nanjye uko nayikora. Birashoboka ko ushobora kuzayikora wowe mu gihe kitazwi. Reka twibarize duhere ahangaha kuri uyu musista wacu mureba. Ndi kubona afite nk'imyaka 13 cyangwa 14. Okay sister, witwa nde? Uwasayisha. Ufite imyaka ingahe Aisha? Umuntu akureba yakubona uri mu myaka mikeya cyane se nakubera iki? Yabona ufite nka 13 14. Aisha ni muntu ki? Aisha? Aisha ni muntu ki? Uwase Aisha ni muntu ki? Baba ari umusilamu. Uwase Aisha. Uwase Aisha uri umusilamu wowe? None Uwase Aisha ni muntu ki? Okay. Uwase Aisha muri mu byumve uwo ari we ngiye kubifindura. Urumva wabifindura ute? Reka turebe. Aisha, ufite imyaka 17, ufite ababyeyi bombi. Utkomoka mu Rwanda cyangwa se uri umurundi cyangwa uri umukongomani? Uri umunyarwanda. Uwase Aisha ni umukobwa. Uri umukobwa? Uri umunyeshuri? Ntabwo uri umunyeshuri? Warashoje? Secondaire, primaire? Primaire, okay. Ufite ababyeyi bombi? Okay. Aisha uyu nguyu tubona uri imbere yacu, Aisha akunda kurya iki? Wow, amakaroni n'umuceri kabisa. Aisha uyu nguyu akunda gutemberera hehe? Ariko nkunda Gisenyi. Aisha uyu nguyu usagira amahane cyangwa ntayagira? Amahane urayagira. Ibyo uvuga cyane kugira ngo tubashe ijwi ribashe kuzamuka. Amahane urayagira. Aisha muvukana muri abana bangahe mu rugo? Muvukana muri abana 4 mu rugo. Wakubwira ngo nkubite umuntu wamukubita? Wakubwira ngo ubwi umuntu nari wamubwira nabi? Yego. Ubu nzanye umuntu hano ngo umubwire nabi wamubwira nabi ukanamugira? Reka ndebe. Okay. Mbwira nabi uyu musista. Okay, reka banze mubaze nawe uko sister. Amasina yanjye nakubwiye. We urinde witwa nde? Amazina ni Twizeyimana. Cyane? Ni Twizeyimana Furaha. Wizeyimana Furaha. Furaha ni muntu ki? Bagiye bavuga ngo izina ni ry'umuntu. Furaha ni umukobwa. Kunda guseka, kwishima. Cyane yageze nko mu bantu nkamwe mungana gutya kandi mungana gutya. Furaha uyu nguyu akunda iki? Mujyanye n'iki? Mu byo kurya. Igitoki. Mu byo kunywa. Mu byo kunywa. Nkunda kandi nitwa panache. Panache.
Okay, furaha uyu nguyu yumva yafata ate abantu? Njye abantu bose bafata kimwe ab'umwana iyo ugeze mu bana furaha ab'umwana agera mu bantu bakuru akaba umuntu mukuru akabasibye yagera buri rugero buri rungano buri cyiciro cyose njye ngerageza kubazisanisha nacyo bitewe n'ahantu ndi n'urugero uwo muntu afite turi kumwe. Okay, furaha nimba atari ibanga twamukekera mu myaka ingahe? Imyaka afite abantu benshi irabatungura gusa furaha ni mukuru. Avuga ijwi rizamutse ngo avuge cyane, ushobora kutavuga nawe ukavuga cyane kabiri kaba yamwumva n'undi akumva, sibyo? Ikindi cya gatatu uriya mujinya we ni zero. Wababwiye kurakara mwarakara kuriya? Ibintu byabaye byanyabyo bigomba kuba byanyabyo. Fura warakara kuriya byabaye byanyabyo cyangwa abuma n'umuntu n'amenya ngaha? Murumva? Kurakara nako uburyo yarakayemo zero. N'uburyo yamufashemo gutya byakumwishyuza no guhita namwambura amakanuza nazira nete byose na bluetooth yarafite mu gutwi, yarafite ibintu byinshi yakwambura. Zero. Yagiye kumufata gutya aseka. Ufata umuntu gutya useka gute? Zero. Abyumvise ha? Ni n'ibice bine ko hari aho bagiye bakubwira ukagenda wongera uzamukana n'umuzamukana n'uburakari. Umuntu nimba aje akubwira ko ntayo afite umukubitaho ntabwo umubwiza iby'inani 240. Yes, wari kumubwira nabi kurya ibintu Furaha ari guseka byari kumushiramo. Wacyumvise? Iki kintu wacyumvise? Wari kumubwiza ijwi rikankanye rimuhabura akaguhereza ibyaha. We nta mikino mu kazi. What time is it? Nta mikino. Sunday. Abyumvise? Wumvise ko nta jwi rinini wakoresheje? Wumvise ko utisanishije n'ibyo ugiye gukina? Ugomba kwisanisha n'icyo ugiye kujya gute? Gukina. Ngo kugira gute? Kugira gute? Gukina gute? Ntabwo urumvise. Gukina. Urumvise ko mvuga? Okay, kagwega izamyi. Igiye kumamakarira Furaha. Uri Nyanza ari amanuka zero. Mumamakarira. Furaha! Yes. Hamagara cyane. Furaha! Ongera. Furaha! It's okay. Yeah. Ijwi ryawe rijye ryaguka. Umenye kuvuga, umenye kwisanisha n'ikintu. Icya kintu wisanishe nacyo. Niba kugira ngo wakirara we, niba kugira ngo wamusinze wivurugute no mu mazi no mu bitaka kandi utari umusinzi. It's okay? Wisanishe n'icyo kintu. Nakubwira ngo rira. Ushobora no kuba udafite amarira yo kurira. Nakubwira ngo ngareba cyane Furaha tureba. Wamubwira igitutsi kibi kiba? Ukimara kumva ko atinyitse. Urumva atinya gutuka. Ariko hari ikintu bita kwakira. Urumva? Ukamukobora. Kamuha ababyeyi bombi. Wumvise? Furaha. Travaille commence.
akazi karakomeje ko nari mubwiye mu buzima bwawe ugira umujinya washobora gutereta umuhungu uramutereta washobora gukobora umuhungu David ngwino hano ase David uza ugafata kamera bakajya kuntereta yari urabona ko afite amafaranga urakora urabona ko afite amafaranga umuterete wamutera imitomo ku buryo amafaranga amuvamo ukumva ko ibintu akubwiye yamuvamo natamuvamo reka nkubwiye wamukoraho uko wagenza kose ku buryo yagwa amafaranga ukora ikintu cyose gishoboka nawe ukora ikintu cyose ubeseriye ukore kuri uwo mutsi ujyana amaraso mu mutwe arahita urahareba neza ndi kware ukora uburyo bwose amafaranga yamukuraho icyo kintu urakinyumva cyane ndi kubyumva